ino ke huakau ke ma whahoko atu e tau plokalama ko ia ki he ahoni nea ngoku ki wholoa mai i he lahi ai whafolau ko whahoko kai ke whahoko ma plokalama ka i he whaingamari e ko ia e whewhini o ku mauai e taimi o e palofesa ke lava ke ma whahoko atu e tau plokalama ko ia talanoa ako mo politika re ki he ahoni paku taitanga re ki mo tolko toa pe o ku mo mamata mai ke polokalama ku mo ilotoni ke tau kauwhataha i polokalama ko ni neonga ko ngahi taimi ko ni ku mau whahoko a te taini mi ko taimi anga maheni ku mau whaangau e ki ka au ku ko tui pe e hoko a te ngahi polokalama i no ngahi taimi pau ko ni e lawa ke hoko ia ko e taimi ke tau ngau e aki i he ngahi polokalama ko ni ku mau whahoko ko e polokalama ko ni tala noa ko mo politikare o ku whahoko whakahili wike ia, ai te mā leare iho wikeni, pia hala wike ka hau, pia hoko atu ngai wike hoko mai, o toki pepehe ai pe i he ne vilo mai ko ia, ai a ku wha tawange pe ko e toenga atu, o e mahinani ki ti sema, te u lahi heni e lava ke ki me i hoko atu, ai leare ai polokalama whakahili wike ko ia talano ako mo politikare. Whatonga angi whoke ka inga ko e mahu inga, o e ngahi polokalama peheni ko e ngahi ko taimi ko ia o ku mauai ai palofesa pea mo ni ihe ngahi polokalama ke he o atu ngahi isiu ko ia o ku hoko i he taimi ko ia lava ke whahoko mea i hanau wha wakai
ko haanga e nau wakai ki ai ko e polokalama ko ni na e fatu e polokalama ko ni o whahingoa ko talanoa ako mo politikare ko inga ke meme taki aki ai mahu inga ko e ako ke whai mea i hono wakai i tu me tafa aki ko ia o wakai i holo ngahi mea ko ia o hoko i he whanua ka au ku whatatau te whito pe ai wakai pe me tafa aki ko ia o e ako. Ko ia ine pehe ko e ko whewhia ke taitai lere e palofesa ke ma wahauka polokalama i ahoni, maloi tau mau i ahoni palofesa pe maloi ai tuko e taimi ke whahoko aki ai polokalama ko e whewhini whewhehake a sene na e palofesa pe me ngau e whahoko. Si westa tu mua ke whakamalu atu he tala whaki ke tapu ko whai mai polokalama kai ata te whakatala noa he ahoni ki a whahinga mea peke tau po tala noa iai ko sene he ahoni o ku whaafo ofa au pito mau ngā unu mai peke mau momoko si westa ka ko mau ea o ku hage o ki ta tawhi atu uho uha. Koi. Ko e momoko pe ni pa ka te tae tokanga o tae wa maa whana ka te hia he a whiha momoko ha wheitu. O tau i kovi ia. Koi. Ka ko ia mau ulawa pe mo family o mo ui pehen pe pehe ki he ngā ue ai lo au mea si mua mea sosio me kentel. Pe pehe poki mo e ka wako me i tonga. Nā ke i tonga koe, koe talu e ko teu ke alu ha kong ki mua mahina ni mo kai ke lava. Mo ua pehe whanki mea whakaka aue. Ka ku mahalo pe e lava ki he konga whakaose mahina ni. Ka ku taimi ko toa pe utau tonga ai utau look for wete e si westa ke tau whetau laki mo wheiloaki mo tala no mo tau kakai. Ka koe pehe pe foki he ku mau iai o gwe whanki ngā aue a lo au o ko ke u whakahoko he taimi te utonga ai pia mau ka wako. Koe mau ka wako. Ka koe mea o whai ki ai e whakaamu ke mao e mo ui. Ke lava ai ngahi whatongia ko ia si westa. Koi. Maho inga pito e whatala noa koe ni hoku ke whahoko e profesa ko hinga koe tautoki situ at whoki me he tō prelu ko o si ko ngā ko wafe pe ki he tō wholofola ko ngā koe hoko ia koe me koe kakano ia whakaukau o ku tuku mai pe me he tui ki he whonua tatau te whito ki he wharearea pe mo e pureanga ki hoko ia koe lula ia ke whakatontonu atu kia ngā hei ngā ue koku whahoko. Aia ko me koe tō wholofola tāpuni mahina koe tō wholofola ka nai lahi ngahi isiu ko ia nai mensi hake nai ngahi isiu ke he la lahi ai nai iai o kau ai pe drugs. Koe tō wholofola koe ni he whakaava koe ni wharearea me koe whakaukau pe tolu nai tukuma he tō wholofola koe talanoa pe he drugs he lahi ko ia ngahi whaitoko na tapu kua ova he taha family ona ono mahu inga. Kua mau pe mo hohaa ai ne afio ki he wesia ku whai ki he tau tupu e whanua pe mo e whanua pe mo ne kore ki he kau whafonga wharearea ke nau mātuku atu ki honau taktaha wāhenga mo e whakaukau ko ia me kaweinga ko ia o whahanga au e ki he ngahi wāhenga pe koe haha whaunga e lava ke ta ofi aki ai whakaukau ko ia ai palaparema ko drugs whakaukau hono wā ko ne hohaa ki he lahi ai mātuku atu ho tau kakai ke ngahi polokalama tori i tō apureanga pia si ke mau hakau reipa ke nau whai e ngahi ngowe pe mo ngahi business i ko ia o ku whakalere lo kolo ko he whanua pia palapalema reho no tolu nani ho haki ai ko e mātuku atu pia mo e lahi ai hiki ki muri tō apureangani ai kakai ko ia ku awe wako i ki nau tolu pia nau tau kei ngā au he ngahi tau lahi apureanga
ka kuna hiki mana ngai family ke ngai whainga maari I muri pia ku kau ia he foi I siwe tolu. Ka taki kamata mai mua I he tuu koe pui ai whaito kana tapu, koe haho o wakai ki ai, mai ngahi wesia ku ne whai ki he tuunga o ea ko, pe mo longa I whanau, pe koe whanau lalahi, I he tawha aki koe o ea ko, o ku mga tuunga ai polokalama ku tawha ko palawhesa. Ko mea urua ki pēr siwe sta, ke tautari fo I mo oni ko ia. Ka mau I atamai ai whahinga mea. Tēne uwesia lahi ia ai ako. Ka pau alu atu tamai ki ia, os mau hona o atamai ki he. I he whahinga whaunga ke he ia. Uwesia au pite ako ia mo tō tangata ko o tonga ke kahau, Ko mea ia ko mawhatuki ai ke tau ngā ue ki hono taake trucks me tonga. Ko mea urua ki ia, ko ua ia, ko tala noa koe ki he tau I oi whaito kona tapu. O te kai ke asi mai ha whounga whakamatao tao ia. Mahalo ngā ua pē kau polisi, ko kau informant, ko hāfua. No molo pē ia. Ka koe whounga koe nai ngā ue ia he ngai whonua. Koe mui paanga. Mui ne tawhe koe a paanga. Tawhe mei tonga, tawhe a te trucka, tawhe mai paanga. He koe business foki. He koe mea ngau whatu tā maki ai tō tupu. He ku marketi ai trucks ia. Koe hange ha pleasure incentive ke tamaiki. Koe whahinga mea ke nau he I ai a tamai, ko tupi ako a tiki ki ai. He ku o mai he whahinga mea ko ia a I misi. O mea ko fie maari ko ifo ia ko hafu. O le whetongi ia mea ko o kui tamasi I. Ka pau ka ki tamai au o ku kai ke ai hane fusimo omo api koe ki whewhenga ware he a ko whainga mea ko ia. O ku hanga rewa he trucks ia o mai ai foi reality ia o kehe. Pa koe reality ia o ifo ke ne mo ui. Pa hiki rewa ia me foi reality mo oni koe whainga tā ia. O alu ki he nofo ai pe ai. Pe aku I kai ke laue ai mo ui lele ia e taimi ko whiri ai he reality koe o kulata. Pe koe uhinga ne lahi ana tonga tapu, koe lahi ai u whakawhiawhia. Nai kalapo, koe hafu. O ku hoko mai kia wawa uia he koe, ko hapa ia, o koe ke fuloko asia he koe kia ha whahinga entertainment ia. Ki he tamaiki. O ku nau nofo pe kei nofo pe toko lahi aha pai he reality koe mo ui. Koe o uku maha mata ika koe. Mawaki mea tokoni koe mea pe. O ku te kai kia hawa ai ke nau whakamore ha nau paanga. I he whakatau ha mea. Pea kai ke loko whewheka tu ua ki ia. I he area ko tonga o ku ikai koe ke whaka I misi ai industry koe whakawhiawhia. Entertainment. Ko mea koe ke tau ua ki whakasio ki ai Silverstar. He koe alu koe o tau palpare mai trucks. Koe whehu I rea. O to tonu ke awa e tau unai kāpua au ke he tonu. O ku to tonu ke whakangatangata tau e o ke nai kāpu kai oua e tukuange ke ata.
Pe koe tala noa lahi lewa ue sia rewa he politika re ia. Ai tala noa koe hala o mea ko totonu. Pe rewa he whainga. Koe mau tutona matoke mau aba. Au ke tolu ko business. Pe rewa he tamai. Oe mau tutona matoke mau oki ai mau whawhiewhia he ko mau loto oi. Kau ki kai ke tala noa i whakalele. Ka koe ta whaakia oku tau whekuki koe moe ako. He ku lahi ngahi mea. O au peke he drugs e siwasta. O tau ke tala noa hala peki ai. Pea koe taha mea ko whainga ta ai hunu tau iha drugs. O si ilo o ia. Ka oho ware pe ku kai ke maa hue potunga e polisi ai discipline koe ke tau iaki. Whainga ta au pito. E lawa ia. Kai ke maa hue politiki ai loto lahi koe ke whakahoko ngai mea ke tau iaki. Whakaofa. Koe mea ia ko tautou whakapaha mai ki ai fola koe e nea fio. He koe ulua ki pe, o te toi la wako koe ka pa mau e ata mai ho tautupu i he drugs. Koe mea pēna oku whai, oku haa mai koe mei tonga. Langa whare ware ia ke lahi. Pe koe langa whare ke lahi pe heka kai ke tau te kolo a palopare mahe hene kei asi, hene asi. Ka koe ai ke tau nofu whe mo fuka ware toko lahi pe he. O si whonu mahu hua whare maha kia, tā mai mau. He whalahi koe mau ngā au, ki whakatotolo, koe palopare malahi foki. Pena e nofu ai lo au uia, pea mau whenga au aki mo mapa. Taimi kotoa, mai tongai. Koe whikau aki mo palopare makoeni. O tā mai mapa ia, o kau ene waa ana ia he waa o tu usi ai pachetia ki ai. O tu uate na umea lere ngā ue. He gue kakai o na ahi kia whaka aho ka na nofo pe na api he koe kia space whare mahaki. Ka aku hange o henti kepi ne potu ngā ue na koe mau tā no ne tā whakosi. Koe ngahi mea pehe. Pe tau au tau tol o whakalahi rewa whare koe ke to langa whare taha i tori koe. Koe langa koe ki ai. O koe ke toi la vai a tala pe koe vare loi koe pe koe vare mooni. Whaingata au pito ia. He kone ala tu pe whai whekau ia panlanga pea osko ia pea vare ia. O ha uia mei he ki he. No whai. Ka ku osi whakamlahe no whamoni o na ia hala ata ke uesi e kau truck ti lai hai na woki tori. O ku nau ngā ue pe nau tolu. Pe koe ume e koe ke tau whehui. Koe harewa e tau whounga koe e tau i ake mea koe. He osi whakanunu mai hono ngāhi nunu a kovi o na ia me ngai māketi ulahi ange e tau tolu. Ko fisi. Lahi au pito angu osi whakatonga ngai e. Kau tau whanongo ko whakalerei, alua to hato wharearea mo hato wharearea, o nau sio mo tālanga ke anga lao ke mea koe ni. Ke toi ki hike tau te a ki whakapapau i koa ke huu ki loto koe tila drugs. Hei kaiki ki toi huu mai koe ki tua. Koe whatu tā maki he te ke nohpe koe loto pe mahalo ka pau e ilo o kue te ke tau e wano ai pe ta ni mano he to o ko ia me he opposition ko i he for network ko ia ka koe mea lahi ho tau whanua o koe ke ilo po koe hau whaingata no mui e paanga
Ka pau ke tae ngā ue. Ka ke mau paanga lahi ke o langa mo whainga mea pehe. Koe whehu i. Koe ne hu mei whe. O koe ke whainga taa i. Koe hako tau puke ai whakatotolo ke kakai ko tukua ki ko money laundering. Koi. Ka hiri ko iau whai te riha pe kakai ai business ko ni he nau paanga. Ka ku te kei ke i kai ke usio atua o ku tau whakaukau i whakamāto ato whakalele pe koe hae uhi ngā Silvester. Ka ku iai e whakaukau aku ia o kou whehu ia mau peau e tau ako. Koi. A hono ka kano koe mono lere. He ku haa mai me tau ngā ue a tau tolu. Ai ao whakatuku o ku i kai sai. Te watu pe whakatātā koe ni. Na tau toki si tu a mai me fu longoa. Ko tae mahino hono lau e tohi. Koi. E ka umawhai ma o lunga koe whonua. Tae mahino hono lau e tohi Silvester. Koe whakatātā i e taha. Koe whakatātā koe hono ua. Oku no molo e osi a tau. Oku te kai ke mao kwa ripoti whakapaanga ia e potu ngā ue. Wea ngai potu ngā ue ia dai ati mai. Ko tau e tolu, tau e ua. Oku te kai ke lava ripoti paanga ai. Koi. Pea ku tau alu ato e whahinga mea koe wha. Oku here kuti holo pe tau ngā ue o lunga. Ka kohono kakano i lalo o whakaofa. Pe tau pe he. Ripoti ko oku tala noa i whare area. Oku hake o kai koha mea mama pā ia o ka i kai lava ha ripoti ha potu ngā ue. Koi. Pe koe taimi ko tae maa wai u mea pe e whai tu uni ai mawhai o whakate fito i he ha. Pe koe mea koe ke whehui. Na e ako accounting e ka kai koe ni i whe. Koe mea ia whaka osi ke whehui e Silvester. Ka kōkau pe au he kakai nofo he lo au o whengai ke malangai ai whengai e tau ngā we ke tatau mo e tau talano ako. Na mauri liu o mautolo e polokalama lo au e Silvester o kai ke toi nofo ia he PA ko MA ko toke tā. O whakarea pe ia kono inga. Ka ku mau nofo mau tolu ia he competency level uluaki. Ko equivalent ia o BA. Competency level 2 ko equivalent ia o MA. Peang mau whapipik pima tola e mai mo mea ke whai ngufua. O no tala, pea toki tolu rewa. A competency level. Ko e kau whakato tolo ko e ke ako toke tā. Koi. Ko mea walu ke he koe uhinga. O ku mau wheinga mau tolu ke whakapapau i o ku lava tamasi o ngā ue ake ilo o ku ne tānaki mo iahi ane whakakau ki ai. Koi. Ka pau ko foi hau pe o ako ke maa matai toho. He kai ke maa uia. He kai ke maa hao certificate competency level au. Ka pau he kai ke show mai o ku ea hao whakakau. Ki he mea ko uke ako. Mohono whakawhikau aki. Mo e atakai o ku iai. Pe koe whonua. Pe koe whahinga mea mo ui mo e hafua mo e hafu. Pe koe lahi ia hoku whatongi ako no whinga e mau kau ako. Ke ata mai e mea koe ia ki tua ka ku
mau o sitari e mau tolu. Pe leo mau tafe peo alu ki he talanoa ke PA ma a. Mea koe uhinga koe founga ako ko whehe taimini. Ka aku nofo e mau whakamama wha mau tolu ia. I he whakakalasi fo ou e mau certificate. Koe uhinga pe si westa. Okay. He koe ke mau si o mato ke he ola e tau wako he tau ngawe. Pe koe founga peni o mau wheinga hei ilo na tau pio tapitonga hatou tangata fo ou ke tau ngawe. Okay. He o kuasi hake ki tua he tai mini. Ai ho haa ia. Ki he mea koe whakapone he whiri ngā ue. Whakaako. Whakakainga. O koe ke whiri mai le lei taha i ka mea. O ki maari hake he tala noa Facebooka. Ka koe ke tau ilo tau tolu ke koe haa ka kulere mai ia si westa i he mea koe o kumau hu mo ngā ue ki ai. Okay. Mahalo ko whainga maari e te o ki tonga. O toi whairewa ai ngā ue ki he trucks o hoko atu ai mea ko ia. He kulahi e mau whakatotolo ki ai. Mahalo na mo tāno kai mo laftan. Kai hoko ate ngā ue ke tau ke whakasino mai ange. He kai ki tau lata tō solowa pare mā si westa. Ka pau kai ki tau ilo kono kakano. Koe haha koe mea kou ai ke tau solowa. Hono whakaiki. Te tau solowa he whakalahi whareware. Ka pau koe tariko io. Pea langa ke lahi. Ka pau rewa koe tari tau foki ke te fito koe pare ma koe whehu aki ai trucks. Koe hae uhinga o ku lahi pe ai hu mai. Okay. Mo ngahi founga o ku whai aki he koe he nau ki ilo ia e tai mini ihi ku. Mau e tau ngahi wakare o. Okay. Ka koe utu koe ki lere takai o re o ho tau potahi. O ku ki o nau whakafofua. Pe koe nau patseti ke tau o ku kawa ai foi petrol fi hai wiki. Okay. O to tonu ke tau sio pehe. He ku whaka ofa tau ngahi wakare o tau tolu ia he. Ka to tonu ke o te nau lahianga nau taimi koe tau langa. Ka lahianga nau taimi koe i tahi e takai koe he. He ngahi o tumotu. E koe mea ia taha ka pau te tau te kola mea. Ka koe ke wilo au ke patseti. He koe patseti he anta foke umea koe he patseti a tau malu i whonua. Okay. Ka kuolahi ono kai la i ono whakamore taimi mo hāpua. Aia koe mea e taha koe ho haa koe ni o ku iai a ene awhio. Ki ai. Ko taimi rewa ke nau whakaukau. Ke kau mai sotia ki he ngā ua koe ke trucks. Okay. He ka pau koe ke whai he kau wharearea nau whatongia i loto wharearea. Ko hea amanaki te nau whai i tua wharearea. Ko mea tonu ki whai ngai tau tokanga. Ka auto tonu ke tau wala nima mo wae ke whakasi isi e ne ue sia tō tangata ko ne tau hanga atu ki ai. E kotongo la ia ko kamana te ko loto ke i hua tu mua a he kumanatu i pa ke toki hoko atu i he kawinga. Na ke mensin foki koe nama hange koe nama polokalama i pia mo Professor Laftani. Whika oaki mga hi whatotolo na mo whai ki he trucks. Pea nama talanoa foki ki he wesia o ku whai he trucks ki atamai o e tamasi i ako. Ka pau te tau ko tau talanoa ki kakai ko ako, ke whanau ako. Ko taimi ko ma uai he trucks pea kune hangarewa i a awangi ai ahoto uto. Pea ko ngahi a waaba ko ia ku whai he trucks ki ai mga he mau ko ia. Ko ke toi
sai au tu pehe ai pe o esia pea ka ko ngai ni ko loto te utoki ke pe ke ai fehu i lahi api o se ma proklama pe ku to lahi ka kai ko na tohi mai ke fehu i ai whakaukau hoku ko ti pe mahalo na matala noa mau he i siukehe he ngahi i whakaukau taha kana alo e matala e palofesa laftani ki ta whakita ko konga ko ke pehe ko o ku mou pai ai whakatotolo pena mou ngau e aki ai to dupu mo kakai o ku ngau e ake ai drugs pe na nau i he ako ko e lo au wai ni i ku nau huo ako he lo au ko ngalahi e u fehu ko o mai pe o ku mouhanga o hapa o ku mouhanga malu i e kau drugs i he lo au o ku hanga university o lo au malu i e kau kakai ko ku nau mao e whaito kona tapu pe a moe ko ha ai mangatu unga o ku i kai ke ave ai e ngahi palaparema ko ia ke potonga e polisi ka mo malu i pe i he lo au pa ko ti ma ko whihi to ne te utoko ange ki he palofesa ka ko ku wat pe akuia i he whakaukau ko ngā i holakanga ko i he lo au o ku ia i ha whakaukau pe he ke mo ngau e aki kau drugs ki he research ko ki he whiwakima drugs pe mo malu i nau tolu i he nau totonu ke ua i lo ki nau tolu he kau polisi pe o ku mahu inga ke lava pe research pe a lava ave ke kau polisi ke whahangau ke kakai ko ia. Ko mau whainga maari e koe ke whai hatala noa mahino mo ka kai whahinga ata mai koe ni Silvesta. Koe. O ku whai a kia e nau whalala mai kia ki mau tolu hei kai ke mau whai e ngā au e kau polisi. Koe. 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 Pea hono o mai ko ia o mau whainga mau tō ke mahino Silvesta. O vale pe o ku taka ia tu fai seminar o ku ka wai tamaiki o silo pe nau fai to kona tap Koe. Ka ku mau enjoy nga u mo nau tolu mau pota no o kai ke mau hanga ma tolu tweet nau tolu nau ata mai kovi ka ku mau tala no ki ai he ko me ko ku mau alu ki ai ko taimi ko ku ha wai ko ke mau ho nau ata mai. O i kai ke toi foke reality a ko o nau fa'u o mau me trucks. E fe foki aki mo reality ko o ku mo oni i tu ai nau tolu. Kai to la vai foki. Ko palo pare mai o mau fato hanga i pa mau sio ki ai. Ko hare vai founga ke whainga i ke tuku e me ahe de te ki ai foki. Ene te kai koe ke lava foki. Ko me are mau whai ki ai he ko mau tala noa lahi mo nau tolu ki he palo pare ma te nau wiku ki ai. He ko reality koe o nau nofo ai. Hono entaisi koe he trucks. O ku kai ke tokanga ia, o kai ke kaua e nau mo uia nau tolu. Ai health. Hala. Te pe nau tolu. Pako ume ko mau loto ko ke mau nofo mo ka kai ko ni pe whaka o mai wa ofi ke nau tolu. O mau tāno. Pe kuia whahinga ia ku osi sa ia Silvesta. Kuia ki tā mai ia na e ako uhila. Na e paloparema i he mea. Ua whakotu e ne kau taha uhila ana taimini na e lo au, na mau lo au. Ko whahinga mea pehe o mau nopo ko ngā ue ki ai. He ka pau he kai ke nau whalala mai nau tolu. He kai ke nau asi mai nau tolu. Te nau nofu pena tō whai mau ho nau whamiri pa nau nofu whai pena tō. Ka tupunga e mau e nau asi lahi mai ke he lo au he taimi koku i tō ngā ia laftani. Ko uhi ngā o nau whalala ka mau tolu. Ko information o nau o mai
ki he nau e ngā ua ke he lo au ki he no whai to'o koe nau tolu. Kene lele. Kai. E ka pau te mau ngā ua me kau polisi, he kai toi asi maha tā hai Silvester. Pe koe toko tolu, pe koe toko wha, o mau lava ngā ua ki ai. Ka koe me ai. Kai. Koe ngata ai. O whakafuafua ko mau iwi, ka koe ai tai mea ni ihi Silvester, koe mea ku o maari e ka kai koe ni. He nau whaat o mai i nau tolo nau tu unga ata mai. Kai. O ku whai atu e hei wawa. He? Kai. Tala noa nau tolo ke ngahi energy, pa koe mea pēku te tari e kita ko te e mau tolu koe whakafoki mai. O se wike e ia, ko kamata ke foki mai ne tala noa ana me tua mamani ki mamai. Kai. Pea koe pailonga lele ia Silvester. Mahalo iai pea whainga maari e ko kei tonga. Ko ke alua ki he mau workshop. Mo kau drugs, Pea aku mau treat e mau tolu. Koe mau tō treat neo mau wharea koe vare ai anga tau tala noa. Ai, me hupanga pea ka tapu. Ka kuhala atake mau hanga e mau tolu ia hei mau whenga ue aki. O toi treat ki nau tolu ko ha mea kehe. Kai. He ko hono uhinga hei kai tokoni ia ka hono whai toko ko ki nau tolu. Ka koe mea ia koe umau whakatoka ngā i koe lahi a ke kono ngā au ia ke drugs. Ko kai ke toi whoki hifo for reality ia koe o kuhanga hei drugs o whau. Ke whoki aki ke reality mo oni koe ne mo ui. Ka koe mea whakatuta maki, koe for reality koe for mo oni koe whakata mai koe. Koe ke kauai ne mo ulele ia. Kai. Pea o ku whainga taare vai a he ngā ue. Ka ku mau ngā ue lahi mo talano lahi mo mapa. Mo e kanga kau ngā ue he ko mau ila mau tolo no tu e pacheti a mapa. Ko tala mai pe mapa. O kai ke toi lava ele a ahi ana. Kai toi hame ele re ke a ahi ai ki he kau patient koe o ku nau nofo nau api. Kai. Ka koe mea Silvester, ka koe tari peia o atu koe ki he ngā ue. O ku mau, o koe ke mau malu e mau tolu ka mau rehi i koe uhinga koe taumua, koe kaweinga koe alo au, university. Kai. O ku mau whi e mau e mau tolu, ke mau hopo ke he loto perepela, o sio ke atamai he ne mau. Kai. Te a mau wheinga ke sio kono a wahe mo oni ko o nofo. Pea mo oni ko ukai ko ke toi lawa ia foki mai. Ko whetu unga ko he kai toi lawa ia foki mai. Ke nofo. Ai kuia e whamiri ko ha whanua ko ha a reality ko ia. Ako mo afu ngau. He kuia e tai mia. Whainga ta au pito ke foki mai ia me foi mea koe. Na ane follow koe i he night kalapu. Ano hiwa mo mea. Ke aha ke aha taha ku foki mai ki ai. O toi loto peo whainga ke toi alu peo o mai foi reality koe i misi koe ia. Koe mea ko mau hoha ai i he. Ngā uai ke whakatotolo koe ni kai ofa pe o ku ki nofo kakai o mahino ai uhinga o mau hanga i o malu ai mea koe whakamatala o mai he kakai ko nika matolu he ku mau he ko mau kehe o mau whatongia mau tolu mo e kau polisi ka wikai ko palopare mai kakai ko unau ngā ue aki ko palopare mai kakai ko unau whakatau Silvester Koe research koe mo whahau ko i he tawhaaki koe drugs ko ilo i o kulahi apita information o mo mau i he ngahi tau koe na mo whaia e ngahi whatatolo koe a ngahi research koe ia. Koe research koe au whatau mua ke
Ia founga e lava toko nii aki ki nau tolo ku nau mao drugs, pe o ku whakatau mo e research ko ia ke lava o tala pe ko hae ai whahinga founga o ku lava ke hoko hoko atu ai drugs o hu mai ki tonga. Ko tau mua ia ko ai ke tau hanga whaito. Koia. Ai mau o si hoko ia. Koia. Koe ka veinga koe ke ta ofi drugs ke huma. Koe ka veinga ngā ue ai mau mawhai. Koia. Ke security a whanua. Koia. Ko mau tōlu ia te mau tala noa koe atu koe ki he mea koe o ku hoko. Koia. Pea moha whotu o whakaako ke he koe approach koe ni koe mau tōlu koe ke whai to'o e ai tamai koe ni i he tala noa pē mo. Mo ai mea oku whakaako ia ka ku praktikare au pito. Koia. E mau hanga o ka pau e hau ia tala noa ke wawa. Ko mea ia koe no atamai. Te mau alu ai peo ta no ke wawa ka mau tōku whokifo. Koia. Pea e tōtou hau ia ka mau tōlu ko uhi ngā he ko mau tari ine whahinga tala noa. Hau ia mau tōlu osi mahala hui ke ua. Ko kai ke te whutano lahi ke wawa ko ofi mai eni ene tala noa ke kalavite. Oku pehe. Pea kai ke toi whutala noa lahi ke ngahi iwi o kai ke tau sio kai, wofi mai eni kia Isaac Newton. Energy. Kang mau ilo rewa hai ko whakaofi mai mehe le volo koe na iai o alu hifo ki mamani. Pai ene whoki hifo ko ia. E lava rewa o whakake mo reality ko uneri aki. Ko reality ene mo uilelei, ko reality ene o mātua, reality hono whatongia. Pe lava rewa ko mau whenga ke lava ko hae whounga e whakahuhu atu ai ke whoki me whoi mo oni whakaatamai koe, ke whoi mo oni whakaatamai whakasosiare koe. Ko te whito ia e mau ngā wea ka pau, kai ke sa ia si vesta ki hawhaahinga. Loto nau tō ke whai mo mau awe ke kau polisi. O kovi au pito ia ke he mau research kono uhinga he ka ke mau mau e matoa whai matala ka kato. He koe mea weta ka ia u. Kehe. Weta mai ki au nau ngā ue ake aho ke aho. Weta mai ki au. Koe whakawhia peko nau. Alaki ai e o ke nai kalapu o ne. Ka koe kamata ia si vesta. Kai ofa mai a si suka isi. O koe kai koe palopare mai ka kai unau ngau. Aki koe palopare mai ka kai unau o mai o whakatau. Atu, koia. Te koe kai koe au ka ke na wifi nau tō. Koia. Nau tānak pa anga nau tō. Ka ko tau whanongo. O ngau e tau u potu ngau e paanga mo ngai kup whekau aki. Ke ngau e ke paanga. Ke mui e paanga ko e drugs. Halata. Oku mahina o pito e whamatala koni, pa ku mama o pito whamatala koni ko ke o mai ki ngā ki tata te whito ki he ni kone nau ko holo ke ha mai ka kone ku ke o si whamahina o pito ai tuunga pa matau mua koe research o whahoko pe mo e whatongia ko koe o e whima o ke whai whalala ka lava ke maue ai ngahi mo ni mea koe ia whikawa ki mo e whakatotolo ku mo whai. Profesa ko ngā kata taimi kata kau ki unu mua ki he palaparema hano ua ko ngā ko e palaparema i he lahi wholau ko e kakai ki ngahi polokalama ngā wito pure ngā koe ko hano tok tala noa ieni ai palaparema koe ko hano tok o hake eni ta ko ngā whoko no o hake koe i he toki whakawa pe koe ni i he toa pure lulu i ko o si pak mahino rewa o ku kau i he asenita ki o ku mua i ngahi asenita koe ko haa ki ene a whio pia ku ai a koe lahi wholau koe ai hotau kakai he polokalama ngau ki toa pure anga ku ri e kina ngahi ngō we mo aptu ku hau pia
uesia ngai family ke mava me hafu ngai uesia fa sociale ko ia o ko hake pe mai fo ke tau fatonga e tai mini I ko e tu I fo ke mana ko ia he na ke mi I niu o mana ko e alu ngai o he loto vao me ma lahi ne takai holo ko ne ha ele holo he vao mo ne alu ko o fai ngai fai va mo fana holo ha e mo ne eva holo loto vao o ku si o ia o ku mei vao ata pe uta ia ko ke te loko si o hango e holo mahalo he uta a ko ni ku fai ke ne hoha a ko ni lahi hono ri a si e kaure pa I tonga ka nga o ke nga o na kere ku tau fononga da tolo alki muri o tori ngai mea ma o pa anga vafe Silvesta te tau foki peke mea tatau koi o kuia I e whahinga whounga ngā ue o tau ngā ue aki o ku lawe ki ai e tau wanga whakawhonua ko mea ui ko pāpe mea lere koi o ku pehe e tau ngā ue hange koe ni koe tori fo ia kau ko taimi ko u tau maua e whanga maari pe tau nofo I forever o whakakau hono manage pe ko hono lewai o I ngā ue ko ia ki hono ola mo nunu pe osi pe toko whakahoko ko ene pā tu pe fo I whanga maari ko alu holo e tau uwhakatahau whiri kakai whiri noa ia ke o mai kakai ke tau ila tok ase mau he tai min Silvesta ka ko uhinga ko tai he ko tau mua tori foi ka ke kakai o I kai ke ma ha na nga u I tonga pe au je ke ma ha na sirini ke kamata aki ha na mo ui ia fahinga kai ke tau hanga ta tolo whakanofo ngā ue ai pe mena se kakai ko ia ke ilo na foke ko se o pe I tonga ko sai au pita tamaiki au na langa na ngai family mo me o mai tori ka ko aluia ai fo no ia ko ia ke la nge ai palo parema o ne ue sia fra sociale le vai ia we ha no fra sociale ke pe ko to alua tu enia na e whakango fua fe e tau kau ngā au e whakapure a ngā ke kau mahi tori ka koe uhinga pe ku taha koe ainoa ia kai ke nau nofo o sio pe ku ia e ngahi whakamatala hala ia ko whaamari ia wai ai te alo ki muri o ngā ue he ko wahe lahi ai ko hau ko ki muri ni Silvesta ko whakamore ke nofo he ka ki tosi iwa whamano pe te ke nofo re bako ai whano koe a tānaki riri utonga o tānaki ki ho wahenga o kai ke kau o kai ke o mai hanga ue whaka statistika ia ke sio ho tau kakai ki he mo oni o e mea ke tau ana laiso e anga paanga he kapau koe wahe koe ua mano I tonga sai au pito ia kapau te ke hao koe ki ka ku to o ai ho nofo ka ke totongi nofo koe maho mea kai mo mea koe reality a ko watu koe ke ave kakai ke tau tala noa I he mooni kai tu koe tau tala noa I he foi mea te alo au ki muri pau tu mari koe mea hono ua Silvesta ko taimi pa ko seto loe ka kai tonga e nau no foi muri ko nau kamata ai ngā aue ki tonga ai tok tanga tala ko nau tolu wo ngo ue ko nau tolu wo ko ngai me hoko he ku ai pe exchange o ku kai ko me aia ko tau haa ki he brain train
Ko kai ke tau lawa manage ngā ue ki he re volo na e mau ki ai. Koi. Ka tau hanga tau tō te whakakau mai u re volo ia. Hange koe ni. Ia tā mai ana ma na e ne whai e ko ngā ue whakauhi lai hapai. Koi. Sai au pito. Ngā ue whakauhi lai i hapai. Oho ware pe ko hau ia tori. Koi. Hau ia he tori. Kai tuku so i ngā ue whakauhi lai. Pe ka paurewa na iai ha whai ka maari e ke nau. E mu alu e ngā ue ke taimini ke hau koe tiki te uhila. O hau ngā ue whakauhila kai tuku e tori. Koe me ai a taha ke whakaukau. Pea aluanga rewa tangata e kia. E me kolo pofi pe i a te au. O talange na whae nau ki putu. Koi. Pea koe kau tangata e ki ede o nofo whei umu mea heu kai ke tō iaha kau tala wō wia ko nau osi nau toke tori. Koi. Koe kau tangata e ki ede o nau nofo ko whei umu mo whai koe u ngā au e ke putu. Heu kai ke tō iaha tamai tala wō wia kolo. Ko osi nau tolu e ke tori. Ka koe anga ia e si vesta ko mea ko o fotu u. Na e kai ke tau hanga o le vai le rei e fo i ngā au e koe ni pia toki whakahoko. Koe pāpe mea ku tau tu o lere. Pia tau au ki ono palo pare mahi taimini. Pia koe mea koe ni u tau hoko e whei tu kotoa. Koe tau politiki o tau pehe. Hange ia ulunganga tauhi. Ka kui kai ke u ilo au ke mea koe mea peo ko ilo e au e si vesta o kuia e whakapā mai ka te au e palopare mai kau tori hen. Ka koe taimi koe o kou wheka wai whetu utaki ki tonga pe ko hai e tangata he potu ngā au e umou whetu utaki o kai ke ilo ia he kau mea. Aia koe waa koe immigration i hede unau toka ngā i mea koe tori fui a kau. Whenga ue aki mo tonga, o kai ke lava o whaasolova ha palopare ma whakatu upake. Pea o kutoe ai rewa mo e kaka ia, koe kau middleman mahalo ko nau manager ai mea, ai polokalama tori. He pea o kui kai rewa ke toi ilo eo pe koe hame o ku hoko. Ka oku tau whakaamuanga pe si vesta te tau toki i si ofi whakalere e polokalama koe ni. Koe uhi ngā koe tō wholofola ai tu iki ai. Ka koe tala atu pe a koe mea koe nā tau iai. Nā tau whai e polokalama koe ni. O te ki tau hanga tau tōru ia. O re vai whakalere i hono ola mo nunua. Pea tau ilo pe koe kalasi whē he society, ko whē kulupu te tau tāketi i ke. Ko whē kulupu koe hei kai ke tau tāketi i ke tori. Koe ka pau hei kai ke hau e tau kau ngā ue statistika o whakahoa ai wāhenga o ke mau i tonga, ke ki whakamore o ke whai ai, mo wāhenga o ke mau me muri, mo whakamore o kupau ke to o ia miho wahe. He ka pau te ke tala mai koe o koe wahe balumano, ka kuto o tolu mano ia i ho nofo. Pe koe whama. O ku holo hifo wahe au ia. Pe toi to atu o mea kai koe ua mano. Taha o koe holo pe ko me me te tau mo o wahe ko umautonga. Ka koe mea ia ke tau sio le reiki ai. Ka kulahi ngahi mea ke whai ke ai sio e Silvesta. Koe pure anga foki koe employment agent lah taha ia tau whanua. Pure anga, koe ke wilo pe se te fiha e tai mini ho ta employment alu ki ai pure anga. Pea toki alu rewa ki he private sector. Ai pe ngahi business e private sector au tau sio i tonga he kuala atu lele au pito ngahi business ko ia. Kau haho na wiwi koe ke whakngā we e kakai.
o koe ngai pe ai o lahi au pito o sai au pito na ngā oe ke whaka ngā oe kakai ka koe ngahi me e ke tau tala noa ki ai mo whekau e tau kaua koke nau sio pe analaiso pe o mai e ai whakamatala tonu ke sio kakai o ilo ka oua e pe te ualua o tori he kono uinga he ko umau au e tahamano he mahina o pehe kai osi ko ia ku nau launga he nofo hono to se ni ti he nau nofo to he kai to he mea kotoa ka totonu ke o mai e mooni fai hanga au ki he ku ka ke more ka ke ngalo ke fai ngata ai o matu a fika ko ia ke tala noa ke tau statistika o mai sai pe o mai ana to ko lahi sai pe ia ko mea mahino pe ka to o mai mo ha fai nga mea ko aonga ke tau nga we sivesta mono fakau kau e tau nga we he ka pau e analyze o mai anga tua wahe ngā ia muri moen mo paanga o ke mau he tori mo mea e toi no fuanga tau kakai fin ke whakapoto e paanga ko ia ko paanga mau whaingata ka ko pea lahi si pesta ke tau whakapapau e ria ko o tau kakai o tau tāketi e foi poloka ama ko ia ka kwange ko kulau ko o se tau nga tau ko tau me penu kulau pa ko no si abo tau kakai ki muri ke na wo pa ko la a to fu ya ko pe ha tu ko ke fo tu ha te ki ke trading auto ke na hanga supply ma shortage ya te rian feeling mai pe ta to ke tori fo ya ka ka ko o si ate fo i fai ka mari e ko ya he ka pau na tau teiki koe ke aonga o koe ke ngata hele aonga ai me ake tau tolu whakaloto whonua toi aonga whakatua pureanga ke o mai ngā au e peku tau ngā au he ni koe superstar koe ifo pe tau ngā au he te ki tau retire koe retire peku kita tonga i he mea pea koe alupe e te motua mo te whainga ke te whakanofo kita ki tonga o ku tatotongi. Ko te mahalo e palafesa koe kawenga whika tolu ia ai koe ku hona e hoa kia ine awhio he tō wholofola koe lahi koe ia kakai ako le rei mo tau ke ngā ue ko nau hikia tō mau ngahi whainga maari e muri kai hange ngari palpare mareva ai tu ka ku ke o mai foke kamata ko no famatala au ke de mai ko fakau kau me tatau ya mo fi fakau kau au ku ai ka kai ku na no famuri au ku na wa ko le mo tau ke ku na se tolo pe ko ni muri pe ku na off ke na retire na tolo ku na hanga le na to ke na foki tonga ko pe ka kai ko ke na tani to ke retire ku na mau benga hi mea kotoa ia hue whanau ke hako unau whokrewa na tolo o toi ngā ue pei tonga. Aia koe ngā whoi mea pia ku alu ki muri mo e alu ki tonga kuna ku alu laua pia koe ke pehe ke turi ke taka alu. O ku whakasai ko Silvestra. Ka koe mea le matana mau whotu tole mau ki maaheni koe na ui peko eitek. Koe mau whakau ke mau hanga promote ta mai ki koe muri ni ke nau tohi ngā ue ki tonga. Koe foi taha ia foi whakau ka pau nau whanga campaign e nau tuwaki ngā ue te whaka ai e tamai ki muri ke tohi atu ki ai koe taha ia foi whonga whaofa Silvestar he ku whai ai e tamai ki heni wo whai ako i tolo tau te whito ki tolo mo ko se fin ka ku aunga rewa ke he ku lahi e ako lelei e tamai ki pea o kahuange o whai ngata e whainga tua ke tala ngā ue ki tonga. Ka ku totonu i he tuunga koe ni koe ku tō whola ki ai, ko taimire wa kai hanga he pure a ngā ia, o campaign ni lahi e ne tuaki ngā ue ke tamai ki tonga koe o kui muri.
te ke qualify ko ke ngau ka pa ko tonga ko o ke no foi Australia, New Zealand, a ko America ke alu ki tonga ngau e pe mo ngahi package o na tuku mai ki ngau ko me ai au te ke fa ia e si wasa ka tēne ka tu ia e lahi au pita ta mai ki muria e ki fie o spend he ta ua tolu tonga tēnā tō whoki mai o ngā aue. Ka koe mea koe o mahu i ngā, o kui kai ke huutaha pe mei tonga ki tua, ka o kui ai ki i whengā aue aki o ku asi, o hange o ku whakasia kāre ai migration, I he mea. Ka koe anga pe ia e whakalawilawi ati a isi westa, hange pe ko maua mo siwa, no foi ngā we ko neo mga we heni ko ngā pe ko taimi ka ku no fo ai ngā we tong ka ko me taha wa ngai me ka kau e sibesta hange ko toko ni a Australia mo Nusila ke tau warea e toko ni o whakatatau ki he ma we tau kakai o pension ni morini o nau fie o ki tonga he koe lao aste ni maha koe aho pe ua walu o tuat koe ke mawahai ai pia tu usi ho wahe pension whewhere waka pau te tau warea ai fo i mea ko ia o hange ko mahalo ko i tari mo mea nau kehe nau mea nau tolu nau swai area ki ai ke tau hanga o atreki ho tau kakai ko si retire mo he koe panga lahi ani e siwasta ke na woki tonga nau pension ni o nofo pea he koe pension nam toko mai fa matala me mau ki toko ua ne afi o ku tola hiwange au ne pension ni kamata he na to ia he asset test he fai me aki moa pe ko ni ku ta fia mai en o ku ma ne tola hiwange au he wike ua sangia e pega pam na me alao ki ai ko o si sente atau ki tonga ke alo no wa fa pa ngao ka tau sio ke u fai nga mari e pehe ke fe ka pau te nau fukasisi e toko ni o sai te ia ka i he fo i lahi koe oe kau pension tonga o fie o malo loki tonga ke te alu ke hata o taha ka tuko ahu wa walu o te kei wahe pepa te toko foki mai. Ka koe ngahi mea pehe o to tonu ke au pite pure a ngā hono whei ngai ai paanga ka e wanofo pe i he maanga ko atu ko he remittance ka kulahi ngahi mahalanga paanga fo o e ala ai ke ngā ui tonga. O kuia tau kakai ngā ulele au pito he pisnisi ko tau hiwai bai. Ngahi mea pe ko ngahi whainga maari e te taulawa tu uaki. Ka taulawa o whaka kakato hono kakai ngā au e mo mea ko ia. Ke kaha u e siwesta. Ke tau ki sioha mea ke heange ka tuku wā e tori fo iakau. O ku ka tau tau ki sioha mea ki whakapoto ange. Ka koe whakaamu pe ia. Ka koe whawhepaki koe ki he tori fo ia ka uhe na mau whai pe mau tolu kamata mai ki koe uhinga pe koe uhinga whakaako a aku ia ki ai ka kai ke pehe ia o kutai aunga ai mea koe he kousio pe au tonga aunga ke kakai unau ngau lelei aki ka koe ne alu koe ni koe ke toi hopo ai fo i tāketi e koe me kulupu koe na tāketi ki kulupu kehe ko ka ngau whapure anga mo ha o ku une frari ari mai e ka ki taulawa koe o rewa i lele e polokalama koe ni mo whotutu ke lahiang e hono la i hono nunua ka koe tua taimini e si besta ko kai ke ngata pe he more ai ola whakapaaga ko toi more atu mo ngahi palopare ma whakasosi are ko toi kai asi atu e ia ai mo vete e tau nofo Great.
o tui mahalo ku mahina pito e whamatala koni ko ke whahoko whikawaki mo ngahi isiwe tolu koni o ku nai whaike ai tōwholofola e ne awhio. Ka koe uhinga ko ta taimi o ku o te whainga maari e koni ke whama opo mai pe ai ta polokalama ka ta toki hoko atu haidha wiki miheni. Si besta ko te hame ai e whaka osia ke ta polokalama. Ka koe ta toi whoki pe ke ka veinga. Tauhanga o toi sio i lele e tau wako. Pe koe hahono whatongia o kune hapai i o tau whanua. Pe kune fua lerei a ngahi whatongia pe i kai. O te tau maa ka tau tala ine ka pau kovi. Pe tau pehe o kovi ke whakalerei. Pe a pau o kusai. Koe hae mea te tau whakaari mai o kusai he tau ngāwe. Koe mea e ke o te tau nofo tau tolu o tā pun whare o tā pun whare. O kai ke haa mai a haa mea ia ki tua ka tau toki he holo i kaka i whapori. Pea o mai o whamai o tuku mai hangai whakamatala mo on ke nofo e tau kakai statistika o tala noa ki he wanga wāhenga tuunga wāhenga i tonga mo i tuunga wāhenga i muri o whakatatau o whakahoa ke mahino ke kakai ko o wiritaki ke o mai o wahe lahi muri ni ai mo oni ko o tuunga wāhenga. E ko te tok whanongo pe kita hei hanu ko pe e ko fulahe ni siwini ana ko awe no whamiri he nai hao nofo ai, I he ngai palupai, le mako ia. Ka koe uhinga, koe kai kene lau ai totongi nofo he ne hiki mai, I he ene whakakau koe ke ne hiki mai koe ki murini. Koe mea mlahi pe ia Silvestar, ta polokalama he aho ni, ke toi ki te kei atu pe e tau whakaukau, ata mai I he anga ngā ue ko tau whai o tau whakatātā aki ai tori foi a kau koe hae ngahi mea koe nata tā noa ke ai. Ka au whapeke aonga ki to'o he kakai e mea koe iao. He kapau ka ke tuku mai panau ofa mai o eke. Penau toki whai ai loto koe ni ke nau o mai ki hen. Ka koe siakare koe o e migration nia Silvestar o hoko ia. Ka totonu ki tau toi whakamalohi ia ngange koe kulape ke hanga e he pure anga o toi whakawhewheka nge nau tuwaki ngā ue ke ngahi lakanga o kui tonga ke tamai ki tonga koe o kuwako mo nofo I muri. He koe market lahi ki he e tau ngā ue. Pehe kai rewa ke tau ngo I tau tolu ai mea koe ni koe o koe hau e tau kau ngā ue no mo ha. He te tau wilohi pe tau tolo lawa pe o whau fu I saikolo lelei ki he whahinga no pe he I tonga ka tau ilo I mea koe ke tau hanga ko o whai. Kai oua ai e tau marketing ngā ue ke whakaako, whakapone, whakaha o mea he ko he aloa te tamai ke muri ni moha ata fo o ke tau ngā ue. Ka koe anga pe whakaamu Silvestar ki he kahau. Ka ku watu pe ai koe whamolmona, ulawe hataha I tatala noa. Ka oku, ka koe tukuange pe koe tala noa pe. Ke tokoni atu, tau tahange pe koe tau tala noa ke he tuaks mo mea ko. Ata pe ai kakai ka koe atu pe tala noa Silvestar ta ngā ue. O ta nofo pe tau a he a komo no whakaukau I koe tau ngā ue. Koe. Walo apito profesa pe ko tui pe ku mahino apito ai whakaukau koe ni whai whakatala noa ke ai I he whiawhini. Ak whamalo lahi atu he lava koe ai ta polokalama tala noa ako mo politikare. Kata toki hoko atu hili hawike mihen. Kata toki foki mai o hoko atu ta polokalama. O wha atu gede koe pe mo ngā ue o ku whahoko ia seriana. O koe ki alu ki tonga e Silvestar ka te toki whakapā atu pe tai mi koe hoko ai. Ka koe loto o stakai holo I tonga tai min.
Koia. Koe toki ia me ke time koe pa ke toki talamai pe koe. Kai o pai a mo ala me pehe, O si la pere mo hafua. koia. O si tango tua tu ia he matatahi he. O tau polo te takai o ata hoto ata he matatahi. Mahalo ka te malo lo ki tau te te alu te tu ola halo u feiti. Koia. Koe pau pe ke pehe palofesa ku neongo hanga ko ku ke pata no ke ai no no fo muri ni ka ku me ko tau tol ka kai tonga tau tong mori pe ki tonga ke takai halo pe ko fai mari pe ma tong ku e ka ki tonga o e ma ki ai ko ku lausi ko tonga pe te toko to pa to tua ke kere o vai to la vai a fonua goia e ben ala tu pe ko ki me ki to afare pa ki mai pe ha ki ngo e ai mo me ta ki mai o ai ka ki me kai pe ha fi mari ko ke te hange ko ni ya me kai goia ko pe ko Hawaii ko tu ka tu ke to tong pe me la ia ko tonga ia ko si ka ko te ta la ta te wa u me ia goia malo apis fa malo at ka ding mo tolo kainga o como kau mai mo ki mau i he proclama ko ne fefi ta no a como policare a to ki fa fe at ki mo tolo ha to announce to be ha time ke ma hoko atua hili ha wiki mehen fa malo atu ki a Agostino i he kau mai mo ngai fa kau goni kune to mai o mai ki he proclama tau tatau atu he tau to ki felongo aki i tau proclama ka hoko mai ka mo po uria malo su beta koe malo